Kane ke video kamut ban penleran yano nrei kalong si bentaban pensapriang yaki jing tip kelum. Bat lale ru ye kane ke video namar babun kiba request ban laika. Ke topik kebangin ye keren menta kedeka vaginal discharge. Ke vaginal discharge kam dei ke ru nrei kedetang kum ki kenja kiba pemi deka glands jangka vaginal leneka cervix. Kum kanuksa kane kade ka cervix kane kade ka vagina. Ha kane ka discharge lakan thubru ya ki sel ki balayam ya ki bakteria leneki knyang jingpang. Kane ka vaginal discharge kamlong ka bajaklia. Hanrei ka don laka kamram lajong. Namar ba kapenlong lene kayaram ban pengkhuj yaka vagina trat. Bat kaya rabru ban pensngem yaka vagina. Shibenta kaya rabru bakan long kaba sentuj. Bat kalong ru kumka nong yada nakiknyang jempang. Kajingdan jangka vaginal discharge kalong kaba baha. Lane ngila ruban ong ba kalong normal bandan yaka. Namar kapan iba ki glands jangka vagina bat ka cervix ki trekam baha. Kajing bun karong karukam long jangka vagina discharge kajing sma kaya per nakaway kabriu hakaway pat. Bat kasyong ru haka rita haka sngi kabakat no jangka jing poi banay. Pun kun ne em jing ai bun ye ikundung por kwa syongka por di dawai penjalan kun kine baro kidan benta haka vaginal discharge. Kat kum ke condition ke vaginal discharge ru kalong kumta. Ke vaginal discharge ke ba normal kalong ke ba clear kum ke Bat ke bum dan ya ka jing sma. Bat bum dan ya ka jing daj boy. Bat ke ye peru na ke wei ke pace. Sya ke wei bat ke pace jangka menstruation cycle. Kum pangilatip ke menstruation cycle ke simpor arpeprasni. Tongin ye pej hang ne ya ka jing ye per jangka vaginal discharge hapdeng ki arpeprasni jangka menstruation cycle. Kum pangilatip ba kasni ka banukang hadu kasni basan kadeka sni poi banai. Bat ngilatip ba hakane ka por ba kasnam kami. Bat nadu kasni ka bahnriu hadu kasni ka bashpeu ka vaginal discharge kalong ka ba stang. Bat nadu kasni ka ba khatwei hadu kasni ka ba khatnriu ka vaginal discharge kalong ka ba nang stang shushu. Kum bangila yatip ru ba kasngi ka ba khatsaw kadeka ovulation day. Lane kasngi ka ba ka ovary ka pemi yeu peleng. Bat ha kane kasngi ka ba khatsaw kane ka jing stang jong ka vaginal discharge kaya rap ru yeu sperm ba unla ban jingi sup ban kendu yeu peleng jong ka kentai. Bat ladat ba dagkti kajan longkum ka peleng siar itu ipat ibali. Bat na kane ka sign ki brio ki jutrak ru yaka ovulation day jongki. Lanay kasngi kababha ban jongka ladakwa ban punkun. Bat nadu kasngi kabakhan nyaw hadu kasngi kaba arpeusan kane ka vaginal discharge kalongkum ka cream. Bat kalong reben bat kanang bun haka jingbun. Bat ya kane ki kharru ka infertile discharge lanay ka discharge ka bumlong kun. Batang haswa ban poi jingpoi kane ka vaginal discharge kanang bun shushu haka jingbun. Kane ka rukami jong ka vaginal discharge kalong ka ba normal amdan kamban khuslai. Bun sien ladatheu ki kanthei ki shaj pami shisha moy ka vaginal discharge haka shisngi. Bat haka por ovulation kanang bun shushu. Lada compare ya ka baju mi. Bat don ting ba ngiyo i ba dan kumka bleaching stain. Kine kim long ay henrei namar ba kane ka vaginal discharge kalong acidic. Bat na kane ka daw ka pelong yaki undergarment bakin kala hakarang. Bun sin don kibab ju perkhat bakla ba kajing mi jong kane ka vaginal discharge ka pelong yaka pang sengkai.
Baru don ke ba perkhat ba kanai ka vaginal discharge kapentelat ye kabrio. Henry M. Lada kini ki vaginal discharge jong pi ki long ki ba normal kim kata AA. Mentangin ye petpat ba hakano kapor bangi deban kendu doktor. Lada pis ngau ba ka jingmi ka kambun na ka ba julang. Bat ka discharge ka long ka ba sma. Bat lada ka dajbut. Pang ha vaginal area. Lanai saw. Pang lanai sat hagapor bapi. Snam hagapor lanai hadian balada syongka. Bat lada don pang jing shet mat. Bat ru pangki try kepo. Mentangin pe jaga jing ye per jongki vaginal discharge. Kumbal ada pej mene ba kaba clear lanai kaba longkum ka kata kalong kaba normal. Kabar ben kaba longkum ka cheese. Haka ju kapor ka dajbut. Kata kadeka infection. Henry kam de pat naga STD. Henry de naga jing bembiang jongki pH haka vaginal. Yo like say de naga daw. Kibriu ke badan yaga jing pang diabetes. Kibadi dawai penjalan kun. Kibadi dawai antibiotik daki selam-selam por. Badya ke badan stres kala aban longkum ne. Kabastem bajer ngam bat kabadaj buj kabasma. Ini kide naga bakteria. Bakteria udai uknyang jingpang. Brown lene besaw yong. Bat don ru hateng-hateng ba mi bat kasnam. Kene kala bande ba inflammation jangki cervix. Polyps lene cancer. Bat kemau ba ladan kano-kano ka jing per haga jing mi jangka vaginal discharge. Pide ban yakendu yaki doktor. Kumno ban le ba lene pen ba yaka vaginal care. Ba barok-barok balai tiba. De ban saj sisien haka sisngi. Hagapor balai pankana de ban nyam nakmat syadien. Kenang ba kito ki bakteria ki badan syadien ki ban poi syakmat. Wat nem pendan kam kum ya kito ki san ban spray. Lane ki shampoo bakerpang re wat ju pendan kam yaki. Pong yaki undergarment ki balong cotton. Bat ki bumlong ki ba tight. Baru ka badan kam ha bandeban kier nakashangkha bun partner. Tanghang ne khublei shibun.